yaanong khiba e ne e ntse jaana ke gone ka mo dikgotleng tsa ga morolo di nna le the top 6 kgotla e nngwe le e nngwe ya ga morolo dikgotlana tse tsotlhe go tshwanetse go nne le tsamaiso go nne le the top 6 morolo ga busi a le nosi o busa ka dikgotla tse tsa ga morolong go tswa ko ga lowe morolong ga busi le family ya gagwe ka re o laola family o laola morahe a laola morahe ka family ya gagwe o busa ka dikgotla tse tsa ga morolong jalo re le barolong nako ila goroga ra botsa ba khopa bo thibela ra re ka mangope o na busa for 13 years goreng barolong lo sa re nela kgosi kgolo nena ga goroga democracy for another 32 years goreng lo sa re nela kgosi kgolo ba khopa bo thibela ka ke lona no lo busa goreng ha re sa nne le kgosi kgolo rona le dikgotla tsa ga morolo re ile ra ipopa ngata rata ko go bona ra re gatololwelang ka gore lolwela mogatla wa mosha o sena le nama mme jaanong ra tsaya tshwetso re dikgotla tsa ga morolo rona re na le kgosi kgolo ya rona ye tsetsweng mme ra mo endosa tsone ka mong go tsileng gore re go endosa kgosi kgolo morolong wa boraro re ile ra mo endosa ka nako re le polisi a le gone a le mo top 6 ya ga khuduthamaga kgolo ya ga kgosi kgolo morolong wa boraro ga tla nako ya gore kgosi kgolo re ya go dira sefiso ka sekgowa ke di-rituals kgomo ne e tswa kae ga o tlhoma kgosi kgolo kgomo e tswa ko badibueng ke bone ba jalonaka re ile ra dira dilo tseo tsa setso tsa meetlo ya rona ya Setswana ra tlhoma kgosi kgolo morolong wa boraro le polisi ne le karolo ya selo se ba ga ke bua fa nka bua fa go tswa fa a ke itse go a tsena ka ga nka bua ka le polisi jaanong ga diragala yalo ra tlhoma kgosi kgolo e gone kgosi kgolo e gone e se kgale the president will come a tlo nela kgosi kgolo morolong wa boraro ba kgosi ba bangwe jaaka ba mo endosise botlhe jaaka ile bana ba ga thibela bo thibela ngwana ba ga thibela ke taua ntla bo tawana bo mole ha bangwe bo mankuruane bo phudutswana le ba bang me kgosi kgolo wa rona le ene o endositswe ke borangwanagwe boratshile borapulane bo matlaba le ba bang jaanong ke kopa segosi se sotlhe ba le se go ngapangapana go tshameka ka bogosi jwa ga morolong ba re mongwe ga a tsalola bogosi barolong ba rotlhe re dikgosi ke ala gore go na le yo khujana ya gago yo e leng pele le yo phogona ya gago e ne ya ema pele ga batsalwa o go ke rangwane wa ga kgosi gore ke tshaba go bidiwa rangwane ke rangwane wa gago go tswa ko ga lowe ke be ke nna maloma a gwe ka kgama nae ga nna nyalwa ke tang
ke be ke nna gape maloma ga Thibogang, the first wife ya ga Thibogang, Kgosi Thibogang le Tlogedi, ga a nyala ko ga morakile ko gapeng, ke be ke nna maloma mme ke ra ngwana go tswa ko ga Lowe. Ke tla kopa ba rotlhe re emeng ka maoto, e be re ka emisa Kgosikgolo go ka ntsha lentswe la gagwe. Ke a leboga Batswana, bana ba mmala wa sebilo, bana ba ga Morolong, bana ba ga Motswana. Ba gaetsho gompieno re tlile go bua ka Lepodisi. Lepodisi was a man of integrity. Lepodisi was the man whose wage is his wage. Lepodisi, when he say yes, it's yes. Lepodisi ki monna yo ring ha ema are aka hweletsa are, I am the man of integrity. Lepodisi, he was a man who take care of his business. So banna ba bantsing jalo ba tlhokega, ba banyenyane thata mara borre ba gone. Banna ba bantsing jalo ra ba tlhoka, kgotla ya ba tlhoka. Mo khutleng tsa ga Morolong, bo Modibo bo Mokgopa, bana ba ga Thibela le dikgotla tse dingwe, ke tsamaya le ngwana ga Molale ha Kgosi Isaka. Tsela e re tsamayang ka ene Barolong re batla banna ba ba tsitsitseng ba ba reng ha ba tsena mo kgotleng ba ska ba bolelelwa gore ba role dihutshe. Ke banna ba ba anointilweng go tswa go tlhagong. Ba Modimo o rileng, you are a man to lead a family. You are a head, you need to take care of your headship. So se botlhokwa. Re tshwantse re katise bana ba rona go ya ka seo. Gone jaanong jaana re na le bana ba ba tsalwang, batsadi ba batwa ba lela. Ngwana ha se ngwana yo tsalwang go ledisa batsadi, ke ngwana yo tsalwang go phimola dikeledi. Go na le temane e nngwe mo Baibileng ya Hatafita a na setse a tsidihela. Ba mmatela le kgarejana. Mara makgarejana a batlelwang baeteledipele go na la tlhabang le a hodisang. Lo itse seo dikgosi. Jaanong ha go ntse jalo ile Hatafite ba bona gore ha a kgone go omosiwa le ke le kgarejana. Mokwaledi re na le bothata jwa bakwaledi ba iseng ba kgotla, dikgotla sentle a di a tshwana go hira motho yo e seng wa kgotla go nna mokwaledi. Mokwaledi a bitsa pitso a re ke nna ke tsang setilo Kgosi itsidihetse. So Morolong mongwe le mongwe o bonwe a ba a anointiwa ka keteledipele. Ene bogosi ha se jwa motho o tshwereng thobane. Ke tshwarisitswe thobane gore ke etelele pele le Modimo a nnele ditaelo tsa kgotla mara kgotla a siame.
ha ke ikana ka ditlogile dikereke tse dingwe di ke di re ke matimona go ra gore le nna ke ditimona le dinnyane ene ke tle go tsamaisa dilo tsa botimona because re Thibogang o shule Jesu Kriste o shule mara re biliba mo Jesu Kriste re gana go dira di-rituals tsa rona tsa re ke matimona Jesu Kriste ke badimo Thibogang ke badimo ke setso sa rona ba rolong nna ha o sa bewa lona ka o sa jwa dithari ke gone ya no go di-rituals tsa ba rolong di tla berekang gone a pula le ne le ba rolong ke a leboga ile to ya se le lu bana ka rena o ka ba se ko bana go ara ke khole ke a bela ke a ile ha mo ke ka re lo mo ntse ko ba mo ntse le aya go ke di tsogo le mo tsini ara ke mo tsini wa ko go se ka o ya se ko ba ke mo sa ke 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 ba ke le mo ba ko ti ke 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 ba ke le mo ba ka tsa Kutila kwa mtu anachambela kama watu amesa ukala sala kakala kai dukomo la watu kwenye chapa lama ilila mabono la ukala la katu kwa yamura ilila yoka mbe mbe nsanu za kodu bakatapata ta sabako shaba jifobi Hetlai Arke boha, kada boha batai, arke lekte, are, otamai se kuloweta arke lekte. Prepare se kopiri, tuoka mwelekani, me kile wuki le polisi. Arke le polisi.